Wena sisimbeje wena mama wena awufuseka uphume kimi vele ke yabona ke manje uma usuthole ontanga yakho akomama bafana nawe busasangana nje usathuka abafana bazinsizwa umfazi wena vele ufanele ukubhekana nami ngoba singabafazi sobabili woza la ngizokukhamisa amathumbu lokhu usangana nicula imbhedo lapha usuthi manje ubanje ngophondo kuphuka impucuzeko ubanje umuntu ongalokho eqhubeka elalelana nomsangane ecula wo uhlulwa ingane mayogadi lokhu phusha umogadi ufuna imali yakhe toka usumthenela lapho usumcindezela nempahla zokuthuva bench usufuna imali kamayogadi uthi ngoba uyamphusha sekabi wena shiya partner bazokucula cula kwahle lo quality ubuyini wena phuma nje eculeni ayikho into eculayo yasangana nje ungashabani wena sisi ungashaba mina uhlala phezu kwakho mina uqisha ipaint mlomeni ngoba ngiyakubona ukuthi wophe kakhulu uyamenza faka off indaba yakho nambethu fusaka ekho umuntu ongathi ulalana nawe nasi sithu siqophisana sosibhema insango ngoba wathi aza kunika ithulo ukuqopha nje wathi uqophani qopha imsangano lapha fusaka hayi bafethu noma ngizothiwa inyathelo emsileni noma ngizothi isukile kodwa ithwane na same thing nganza ukuthi ngiyathemba nazwele iclip kentokazi welile umdaka mchunu esho lapha ukuthi umbeje akazi lutho lapha nangakhala ukuthi bambaba ngophondo wase wayihlulekela yena bathi uhlula na ingane umayogadi akazi ke ngaza ukuthi nomayogadi useyingane kodwa ngicela umayogadi wayichazela ukuthi yena umdala akafuni ukubizwa ngengane kanza ukuthi ukhuluma kanjani intokazi welile umdaka mchunu etalapha umbeje sazi ukuthi umbeje omunye abantu abangathandi futhi na ukuthi besukela uzoziphendulela emveni kokuthi ke azwe le clip kodwa mangabe ucabanga ke ohamba ifike phi lapha nomtalapho kambeje kanjalo nentokazi owelela hlala comment section ke ngizola kuvo ngalolu daba mina ngaza ukuthi ngelasibone sengiphuma njena kodwa ngiyathembisa ngiyabuya funa ezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho subscribe niphatha kahle bebe nosuku lumnandi ngithanda khona.